Mayam Kulmzari Impact News ki Manung da Mayam Tram Noksari Manipur da Scheduled Tribe Demand Tobusi Sahi Kumza Yam Chalakle 2011-12 Dai de Horakanda Hojibauta Sangsali Masiki Tonga stage Mayam Malagre stage Sing Manunda Hoigi Government of India Scheduled Tribe ki Sigi proposal se Tharak Nabaki Wafam Si Government of Manipur da Harakiba Lakre Lakiba Posi Tabi da Bataki High Court Yogatona High Court and Tana instruction power people later Marak Sidas Mina Manipur gi Miam na su tongan tuan ba khongjang kaya ma sangsile argument kaya gi marak ta haitare aduna masigi mayam si manung da khoi gi Manipur gi Miam na miss call campaign adigi MLA singuna duna madigi sign loba aduga tongan ba agitation rally movement mayam ma toroga su si bhauta hariba sel tribe ki ihusigi matanda yam kumang sausinna satpangamdri masi karigino haibasu adum lakhini adupu Tangnaba Laiba, Manipur Tanglaiba, White Manipur, the Yamaka and South State, Amoy, Assam State, Unity, Scheduled Tribe, Makogi, Muising, Scheduled Tribe, listed Sanana with them recently. Cabinet ki Mipam Pamdana Ministry, Gurubo Minister in Pamdana, Assam, Assembly the Pukala Matunda, Ministry of Tribal Affairs, the Tanan of them, the proposal lady, Harry of Fruit Sing the Tai a home, Sutia, Moran, Motak, Kus, Rasbong, the tribes, Hariba. Taruk si Assam ki aripa proposal thagala grow minister madu afam si proposal lere aduga hana Manipur ga sanga hape yengna matamda 40.9% amadi Manipur gi miyam si 40.9% si scheduled tribe status le aduga punna furuk kuntra hum doi si scheduled tribe ki status le aduga Assam gi oina leiri si punna 66 furuk kuntra tare dama koi ki job furuk ki adu tara manga ma mo yaure 14 amana Boro tribes ki Boro land gi manung san bai tare जो बताइए थे ना जब बता दो ना मणिपुर की गवर्नमेंट ना हरिबा मणिपुर मियांग इधर कदाई भुगता तो बीरी बनो शेड्यूल ट्राइब ओइरो नत्रगा तो पा एनी एजुकेशन अमदा कदाई भुगता ये बीरी बनो दोगा थंगना लेरिबा मणिपुर का थंगना लेरिबा मरोइना असम दा लेरिबा गवर्नमेंट सिना कया यामना मियांग इधर तो कया याम खली ना ST डिमांड मणिपुरी तुम्मी अदो असम दी यहोरगा गन्ना चेंज गे हाबिदने दोगा चेली बसी स्टेट तो नती मियाम तो नती गवर्नमेंट तो चेली से सिक मतान खना तो पेक न्यूज़ की स्टेडियो द इलेक्शन वेबसाइट के खना इलेक्शन वेबसाइट ओजा खाइदेम मनी फॉर्मर एक्टिंग चेयरपर्सन मणिपुरी ह्यूमन राइट्स कमीशन हम दो ओजा मनी बतराम नोक्सरी लेना मया द इलेक्शन बिरिबा लेफ्टिनेंट कर्नल लाइश्रम लोकेंद्र रिटायर्ड वर्किंग प्रेसिडेंट STDCM नि ओजा लोकेंद्र तराम नोक्सरी लेना बताइदा नहा यो ना इलेक्शन बिरिबा श्री शांता नाहकपम जनरल सेक्रेटरी UCM नि शांतम तराम नोक्सरी I wafam si I ahal ani da han lakse da yang lion da haitare na ha se dai tang hojik STDC adu scheduled tribe MTU Manipur Meitei tribe union ga na tongana ma lere aduga si matang da su adugi member mo ero so recently governor da 2025 ki February 13 dagi governor rules Manipur lakhi bani hadi matang da haiba scheduled tribe ki tongan ton ba argument agitations mayang ibrak da akhoi ki MTU gi Organization Secretary T Parijana May Hoki May 25 ta under Kisahi May recently appeal nam khak tawe madugi thabak sing sathana budum popular government di laite adubu khenari badi khoi gi government boi khoi ne yamna ka hena saini be wafam de khoi lejade khoi ne thamoi sing na nungsi bai khoi mihu sing na lainga pi bani khoi matam dugi haitare yamna khoi respect tawe but the praja gi miyang khare hena khanba karai bhakta miyam gi agitation sadu ka miyam gi kholau sin ka yamna lumge haiba wafam duni SC of the kitang second round, second time dietary. Adu Mayam si Manipulating Axina, Natraga Sanagang, Miam, citizens, Kamai Loga have from the arm coming in. Sadaway having Keronetamo. Akoy Masigi project. Yam complicated over Akoina Kitago blind, Akoy Hawada have Nusita Habia or Ponama. Adu issue my name is Tongan Zagadagi, Tongan claim never Lysico. Have the some have the Akoy Manipur to a crisis a court order, Matoki Hira. Then court order withdraw Togiba. Court order withdraw Toga say Yam red case withdrew Botinate, withdrew the corrupt sentence what kind of company. Semtoxin Kato. Once Akoina court Matolok say to the amendment give power season Bagay Laidanaqa. Yam social impact Yam Laidana society the Kariguma impact Lakadraga and the minor Laidanaqa. Same with the giver, Madan Kali. Even Assamgi was a hybrido. Some go in up and Lumna Lota Kazuko. Lumna Lota Zuki Tai, home tie at the Gichutia Moyami, Labor Pose, Jose Bodo Territorial Council, the Gi, Bodo Lengi, Labor, Bodo Sing the Yam, heavy reaction faced away. Bodo the Yam heavy reaction faced away. Assam the Uzi Labor.
लेरिबा कनो से 6 ट्राइब से शेड्यूल ट्राइब ओइना ओंद्रिङेदा बोरोगी ngसाइगी कनो मा अखोइगी कनो बोरोलैंड की ओइबा कनो से इन टोटल लेनरिबा एग्रीमेंट से हाना सेटल तो हाइबा बोरो कांगमु गिसु डिमांड ले हाइतारे मसिदा इम्पैक्ट लाइसे कनो से ने मसिदा शेड्यूल ट्राइब ngसाइगी कोच रोबोंग सीने चुतिया ने मोरान ने अदगी मताक ताय होम ने अदगी टी ट्राइब अतै लेरिबा सिंगसे मोगी पॉपुलेशन जिना कईगुम एसटी ओलक्पा तारगदी ngसाइगी कनोदा बोरोगी लेरिबा पॉपुलेशन जिदगी मसिंग हेंदोकिदना political instability lakpa yaba population concern oiba ko adagi identity constitutional safeguard yener ko matamda sokadaba pot lei habase kenone ba ngsaigi kai hani hoi boro singi kenone ba argument ne se ko similarly manipur so toan ba proof ai tare natraga toan ba community singi manipur da argument ani lei amana kaino hai ganda group kharana ngsaigi शेड्यूल ट्राइब से लाको मतमदा मोइगी ओइबा ट्राइब की स्टेटस था अखोइगा सोपला कनी हाइबे मोइगी अरानबा वाखन हाइ तारे को सिदा ngसाइगी अरानबा वाखन नेना आई वाखन अरानबा वाखन लoi anybody na anything demand to ganda constitutionally demand to rokoda madugi oiba khana naina famse sida koina opinion khana bone ko masidi assembly da pasan naina ganda articles sing se kamain toroga kai togani haiba poto assembly da open toroganda mase sigi pot se leigadam ne government na serious oidaba haiba se court ta chatpa dakar oi se government serious oidaba ne if government serious oidam ta di demand to riba kambu gisu demand to jariba hanjing ichi naw mayam gisu assembly da room leigadabani object to mayam gisu room leigadabane ba se ko ani maksi chapchan lebam to e chapchana leitabadagi masigi problem je thoine na ha mena thamjage ba ko adagi ani jubada hojik lai se akoi manipur ra yamna concern oi re se hojik se kai no aganda अखोइना शेड्यूल ट्राइब डिमांड से सपोर्ट तौब नत्रगा तौदबगी वाफम से तोंगाना थमग्रकांदा अखोइगे पॉलिटिकल अमदी लैंड राइट से इधर अखोइगे वाखंदा कनोना ngसाइगे कयानी को ट्राइब सिंगना मसे तोंगान ब फुरुप सिंगना मखोइगे लैंड राइट की नमादा अखोइगे लैंड राइट ओइना मतलबरा अखोइगे मोइगे राइट की नमादा अखोइगे राइट ओइना मतलबरा हाइबसेसु खननिङाइ जगा अमु ओएबा सिगी पोछि लागांददी कमाइन तौगे गाना अखोइगे ngसाइगे अखोइना नाकन अनिमगने यानाबे याबा कनो मा हाइतारे कंसेंसस ता लाको याबा पोट अमक पोरपै मथौ तायबा अदाई जगा दुदनेबा अखोइना कोकोमिना हाइतारे को कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी मैम सिना कोऑर्डिनेशन ऑफ सिविल सोसाइटी सिना अखोइना स्पेशल स्टेटस है ना अमा डिमांड तौरेजे सिगी डिमांड जी ngसाइगी नाकन अनिमक यानाबा याबा डिमांड हाइतारे को ऑब्जेक्शन यामना लेरोइदबा अदुगुम्बा डिमांड अमा येंगा ngसाइगी आर्टिकल 3 जी अखोइना डिमांड तौरिसे स्पेशल स्टेटस हाइसे आर्टिकल 3 जी एमेंड तौरकांदा मणिपुर की कनो से लम से एनी टाइम इंडिया गवर्नमेंट ना हजे तौबुदी आर्टिकल 3 से अखोई मणिपुर दे अप्लाई तौब यादे ना अयाम 99.9% अप्लाई तौब यादे ना कॉन्स्टिट्यूशन की लेरिब पोट से अखोई दे एप्लीकेबल ओइदे हाइबसे आर्गुमेंट नि इंटरनेशनल कोर्ट ता थेंनाबे आई सुप्रीम कोर्ट थेंनाबे आई हाइबसे अखोई आर्गुमेंट ने बको अदा सिदेदा आर्टिकल 3 से इफ एमेंड तौब याबसे मसिदा अखोइना अमेंडमेंट अमा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एमेंड तौरकांदा आर्टिकल 3 से ना व्हेनेवर मणिपुर की एरिया से अल्टर तौगे ना होनाबा मतमदा मणिपुर असेंबली की कंसेंसस यावा है को सिमले को अदे अनी सुबदा इक्वल स्टेटस है ना अखोइना हजिक पामीबा अखोइना शेड्यूल ट्राइब ओइगरा अमो ओइगरा अखोइना पामीबा इक्वल स्टेटस से कई नो हाय कांदा अनी सुबदा बाइक कनो से अखोइगी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सिदा लेजिस्लेटिव काउंसिल अमा हापकांदा पॉपुलेशन वाइज ता लाख अनि खुदिंगी रिप्रेजेंटेटिव अमम हापगा मसिगी लेजिस्लेटिव काउंसिल अमगा सेम हाइबनेबा हाइबदी ट्राइबल वर्सेस कनोगी जनरल की कैटेगरी के सिदा लाक्तनबको अदुगुम्बा इक्वल राइट पुबयाबको सिगी पोचनेबा लाइसे अदुना अनि जिगी खेनाबदी याम साउंड लेको शेड्यूल ट्राइब हाइबसिना एंगल अमनी अदुगा कनोसिना ngसाइगी होइगी स्पेशल स्टेटस हाइबसिना अमने अदो अनिमक्से ngसाइगी अनिमक्से अखोइना शेड्यूल ट्राइब से अखोई पॉलिटिकल इक्वल पॉलिटिकल स्टेटस नत्रगा ngसाइगी कनो लाकदबने अखोई कह तारे इक्वल स्टेटस अमा लाकनबने ना हाइबा तारगसु कम्युनिटी स्टेटस लाकनबने हाइ तारसु डिफरेंट एंगल दगी ऑब्जेक्शन लई अदो अइना ऑब्जेक्शन जे अयाम्बा अइ वखंदको द डिमांड खुतौजे हौरकपा मतमदको ngसाइगी अखोई वाहि जे सिना मकांदा नत्रगा डिस्कस तौ मतमदा पब्लिक स्पीकिंग तौ मतमदा अयाम मतमदा अखोइना अखोई पॉलिटिकल लैंड राइट political natraga political safeguard and land rights है मसीदा चंगजन बगी मौता अखोइना particular tribe में आमगी ममिंग जाम तो इना पल्लगा IAS IPS देन कोटा की मतंग ने आम तो इना पन बजे सी जना रिएक्शन जे आम फतम मोंगदा लाख प्राइन खल्ले को अदा आई लोशलकदा लास्ट इना हाइजेनिंग इज अखोइना ngसाइगी डिमांड से तो गांदा अखोइगी लेरिबा political right land rights है equal right हाइबदी
अखोइना लेमिनरीबा इंडिजिनस पीपल की राइट सोक्तबिदा अखोइगा मोइगा land and lam amadi ngasai kainogi control se chap manaba equal control ama leinaba honabane na haiga akoina public se consensus ama da producta di sakar se hena akoi apam se phangning bai madu hajinab sunu koi ri hajinab sunu te adubu akoina masi ek hairu kanda tribal side tagi moina article 371 c siga article 3 constitution gi si ani se si siga hill area committee ga se constitution article ani hum je sijina kanda akoina demand to report sibu aran mamong da predict tongna akoina demand matam da sina ba wai sing se si siga lan mamong da predict tawraga even hoje hanagi finance officer oramba kanona nupa amana aduga maga ngasai expenditure gi secretary oiba timothy amaga maga hoi maga jimik siga nupa amaga leri huji phamiba isinau kuki ne hai tare ko moi ani manaraga president da huji che thaja laga akoi different budget phau demand tor isine ba ko sijina akoina any time akoi any agitation any demand tong matam da akoina season ba wai se sigi se akoina futuristic oiba idea of Manipur rom da putharaga puba natragadi masigi objection je laibana maram oiragana government jam thuna ek to se ngamdabne na isman tamjagi government ek to pasi khitang so adubu mayam gi mating thokpa hai tare madu punamakna yana ba only maitai khatagi khandaba natra community thukhi khandaba adugumba laingak tuna la kanda di hariba dum yanana bagi policy ma di dum soidana lakani adubu ngasai kanogi koi separate ngasai yam phajaba kon bagi yam phajaba su yaw bigre sigi mari laina bana tra laina ba tuan thokanda fan matang da singi tongan fan tawgani na haiba tu su yam nungai ba pham amni madu su madabu nei na sinan torobni ngasi ki topic se adu ma madu khoi ne na matang sa den tawse bani adu fan du singi tongan fan biraga di atopa khoi ki uripok kendra ge su thaiman ke su fan tongan piro har ga madu su nungai ba masak ti oroi madu su sana ba ya ya da tongan ba pham oi gre oza mani da laksaram ge oza mani si dai da yamna phajaiba points khara do sadana puthopire political and land rights si hoina equal value to godam ni ado sai assembly da lag matam da lagna bi masak si yorokun da sai article sing chu hoina yamna tonga wan to halaga sat pan laibadi kana de adana mujigi sai gi court ki wafam ma lag matam da sidat medul matam gi justice na chief justice na haib do sidai da wahai khara khatani lothoki bado schedule tribe ki madu wafam da madu withdraw to ki laite madu nakai seng lai re doga tasena Manipur ki mating leba officer sing minister sing laingak loi sing as well as Assam gi asumba kanoma yena basi dum lai doini kari ma phapa ma pro na bon solution ma lanu yena basi dum lai doini Assam su yena basi khara dum lai adu maduda Chief Minister Himanta Biswa Sharma mani mai cabinet na madu yanana policy ma sema kanda du bhog ko thangem steps laure hai tare citizen gi damakta Assam citizen Rajbongsi su Assam citizen ni as well as khoi gi Boro tribe sing jo Assam citizen ni yana policy ma puthona ga taroi hai tare mayam da wakhal tahal laga ada idu puthopangam da badu ason makhara leiba gi ni hai bobdi hai re solai ji kari no swai da madu masak sing duni kama hai bi ni ozamani hoi kari da mutno why we need scheduled tribe status che hana khamena bam chumi kenta udana ta scheduled tribe status pi hai bro kada wigi da kalli no katang na yang bam changi 1949 15 October yes, da Manipur se bharat na namdana lokse ledana na haro na hai adu in the name of a merger agreement akoi ba wahai ni ai ne yada ba pot amada tawe adu he to gi badagi maning tamalai pa marup ama oiba maning tamalai pa ama khara pikpa amna khara chauba ani che he namboi ha boy tawdana dharma da karma da hanana Hinduization leirabani na 15 October da Bharat ki manung de changre phida do marup moi na nang le sila pamonanga ga tinaramni na haidradana yamna hantaba tha class status ta thamya thi kon ningsing da bayar adudi la kadorini aduna 15th of October dagina 26 January 1950 thani maka num se masibu na chief commissioner province haidana thamme parsi yodri ko mayam china koi ji yamala de khang da chu yam I he hobadi ki parsi oide adu mayna kalim lei tabe status ta thammaga 1950 ki 26 January the constitution chalakpa de di A B C ki status ta thamme jar law handagre ade manu advisory council amana tawre advisory council ke last waram madu khoi na kaka kawe khoi choyam loken gi ai marup loken gi
Mapa Satadharido, Ma Werami, Karim Yangte Power. No, you get me Manga Hapena. I do get Kerala Territorial Council and Tori 50s Yadweda. Kerala Territorial Assembly in 1963, that other than Nagaland Depot Omnico State Oregon. 63 the Territorial Assembly Lerabukanda Amuk, Mayam Sina Laudana Kongdana, they were taken in 1972 gi. 21st January da state fange ai na train pan chu ba state ki phamon da phamale te kulum doi di theng ko mam 49 gi 15 October da gi na 72 bau ni 72 bau chai kulum doi tha khara ma chi theng thana chai india ga chap ta ma india da gi hana constitution puthoi ba ବ୍ୟବହାର to godab che picture of so ase da ବ୍ୟବହାର to da na sumai na thammera ga state mayam labor to the Chay Column, the Mutin Pumnaba. Mose, Kautopia, but my life with the Tauribami, I think Mukadore, Manipur Gate, Punamakna, Parasupatos in Dagi City, and Ni, I know Oyabakanda. My tay have a campus. Majority about Mayamba Han, Harrigan, that the Contramanga, Minaga, Chamina Lipse. Masidi had 15 October, the Gina. Ngasi phawbada article 19 gi 1e se bharat ki praja amana bharat ki mafam amada mayum makai khunda leita ba yaya ba but me tei ebe ja che india ga tei da te manipuri manung sida ma gi chingda khara wang bada khara wang bada leiba ya hande ba ching bu palagum ji khatang wang da leiba ya de adu haida ya dam ni adage amuk ani chubada mi la ko hungum bamna muka Tobal Makadagin Sugun Baba, Gili Yaga, Assembly segment Nipan share. Machino de Outarda Bole Padi Aroi, Boti Tado, Nagaga Cookie, Estin, Lepado, other than knowing a Kalu, no de Lepo, no you are the Hagano. Tiamo in a manga. Adusu Mete Malta, Mete 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 Panga, Mete Veda Canal, Pangam Chite and Habia, Agitaro, Mete include Mete Panga. Hibasida. Head 15 October 49 thing I quick mu Kalup Achopa community ama maga chamina riba ama Maraki citizen Mapung Pabadu Oidreba. The place article 19 1 D I quit the Pangandraba. I do the whole Ebako. I do the say Mapan Soropata 49 day say Mapaleraga. The Armed Forces Special Powers Act. Yes, Asai political rights amasung land rights that Mangana Riding Echida Amok Namdana. Bharat ki mapam amata the chataba one of the blackest of the black laws draconian law ni haiba Supreme Court ni yajagar basu law semang mi haibida ni law phai haibanate adu maduna mi hat mi pun hanjalaro yam lai hare ko right adu ye mapum khala lokto te mam demand tawdana adu maina tawdana adu nam o laba adu dige mo mathang la e kada samdela kanda double engine gi latest la si 23rd of May till now, say any Thani Palom sa Bharat Sarkar ki double engine na paiba BJP ki sasot asidasu atopanaga tawde na ma masana paijari ba mai machana paili do nang to and the president rule tore loradra Rasai dam takat thamja hoge masi matangi da hai ta president ro lengak ti lengak ni leiri bu lengak se citizen ekhoi gi dam ta leibiri bini hai ta re BJP ki oisunu Congress ki oisunu PR oisunu adabne Congress no oisu Congress panni BJP oisu panni si PR ranti ge da ma du panni damne BJP na phoba tore da hayeng dagi yes good hai ne bai hoji phattaba torim na BJP si Manipur da lokot pa yadre da hai ta Congress na tor jai gi Congress ke hat pun na chanu pai te do jai bu be bad adu bu mi ma chang ba da mayam ne adam na thing ba do ibu be good thabak to na hai dam ne ni yes aduna enan aduna lai we da dong ta BJP ki question na te da sa chon tawri bi se ai khoi yeng ba mi yeng che BJP ki center na paibada Congress na center da paibada UPF na adu da na paibada ai khoi yeng mi che degree de kana ba ko Congress na to da khar pharam ba pharam da ba BJP na to aduna amana ba adugi pot adu da la pa kam si da asigumba maya mamle bisna Manipur punamak tongana namthana ba torok gi mam si da
Manipur ki Valley ki lalo nam thana ba torak pa India ki adu da yam nei re ko adum sal roi adu magi torak matang si da mi te che si da ore ba kali kali da no ekana da kali ri che akhoi gi kano se rapid decline of land holding khoi ge lam gi asi nong nam ge sum intorak tra 좀 많다래. 좀 픽처래 마두게 마름 두디 하이러로 거 얌얌 그래 deplorable economic condition of mitei 아시기 economic condition 저 그도래 저 하이더스 야래 거 한데 아디게 decline of population 하 ngang popiki chan amta liba tamna semu dinate policy program mayam sin ohelle bin hu maris du bana pangena aduga ST aiba status asi already constitutional PDP yam greba ngarang bo e happy yenge noi program le bigi na tabata yam gre ST status na kana ba PDP se akoi na akoi gi Colonel Lokendra when STDCM na high de khalita bu orame yam leram greba safeguard kana ba na ta safeguard yam leram hai ta yam legre scheme singo angang gi nupi safeguard yam leram hai du ne ba disable gi longmi gi sinmi gi lai hai bi gi hai ta ba gi yam legre masi nga ta gi lisam ibadana cham chani hengena in khalli asi mati legre aduna maram idana akhoi di sai point da laga ko che sokman gharadana goa manung da tarabanina pangan dili jaba chai lising ani gi ning tambane na ko na mukchari ba oisu oirami ba ko adu goa mathakti ka ba ngamdre ba adu rati schedule tribe ki thori sida ka ba chumbra masi jati hantaba hangat pe gu anate ba adu gi matang sida point sida la aga STDCM Colonel Lokendra na General Secretary oringe karnge ko sum discussion to ba ko to ba chat pa yadar bane karne ga ni as ko ro chal ro da for an against counter affidavit chum chum ya adu na taba khudakta noi ki 13 na manikanta na thagi bu ti supposed to honna bu to budi achmatu hain tore adigi soramani gi kambu kare ba MTU council MTU ayone asina lore anyway amoro high court ta dang long tang sa ai hai suggestion do asigi zikile riba 29/5/13 da Asagi STDCM ki secretary riba ukeno ba manikanta sina tribal affairs PA ba adugi paukumda kare hai it is Canada period to the secretary SC and ST development department government of Manipur government Manipur da period kare hai na mamaida it is requested that specific recommendation along with the latest socioeconomic survey report the ethnographic report right report ani share report over farm on the gi organization some at university the gi my professor mayam the gi khanya dam seng badam research mayam the gi adugum the gi tawraga Manipur gi economic survey se karino ethnography se karino tension view haidona haibe sida adugi du kaurak pana ba masi kaurak pa 13 da kaurak pana adu khaim ta udre ba ta udaba du da adu re mark ta chuti te am STDCM me pire amane pire onang da 27 kano sida 3 sida 2023 da asida ko na rai man ta re ba sai Shanta Nahakpam ko ki rai du de schedule tribe bigo hai ba na te ba nate recommend to ki report ani se Musudan 29/3 yes ethnography and socioeconomic report si asi tharu hai du thago dana by way of recommendation why the recommend yes sumi ai de madun sel type p da ya bu di government na to gadam ne lo ko na to ya da chubun ko jari do ai ko na ministry to gadam ne ba to gadam ne adu ki report tu thago dan hai bana ba adai da hoi wa hai ma handle lo re 2003 gi song thu hai dana ma yauri ko maming di pajadre adu gi asida moi jati kang ahum chi pi gi ba ma khanara ni khonara ni haibata adu maina adu gi line da khanara ga pi pi ya ba su khanau tang haibana ba 17 roman 3 da haibse adu gi roman 3 du de mam erang thorok de adu chum de na ga pi sulu message ga pi sulu jazna amka
review tawraga Withdraw tawre? kano tawdu lawtho 1 ga 2 ga 17 1 ga 2 ga adutang tawraga report utang piro ama schedule type ke khano war bidi haibu ranu haina haireba then matter is clear report ama pio ido yaba yada it is up to the central government but si thagadam ne ba soida bap ta da na ko je tribal hoi mi ge rally ama protest ama tawdu ko sukai de naga su yauram mi but atayna loin to karka social pod ona tayna ba More ka social program yes adugi wa ningchang banata bi da hai tare khoi gi se la kana court ki adu maina haijera ba pot ba da withdraw to khrabani hai tare malam da aduga basida court na bi bangam basunati government of Manipur bi basu gamte only recommend to bi recommend report habi ha bi do ba thadna lai sahi tara se tum lai ni hai ta ai ozam da second mathang amul lak se ai oza Lokendra da tamjaningi sidani khoi yam agitation me 10 years ki gap laikre adu mamang so gi bele 2010 1921 31 census report ta in thina jabada tribe number 1 haidana Manipur maitei sing le yaw re haidara 1950 ozar mani le bigre adu sigi agitation lak patam da khoi MLA minister sing khoi maina mayum da satana khota plates to bu khopa sign to bu khopa Sedul traki wariji hek palubada miang mute origin lai thok pasidi pai ro yam na te ni hek haibigi miing je khoi press su he u phangi hai tare swai do zakari haibi ni baru ina to bi ek to bi ma khoi ni hai tare aduni kamai thami ni oza si adu akhoi gi Manipur gi government ka government ne han yawri ba miyo sing siga Wazi Assam gi issue am lai mina Assam gi ga achoba phak ma lei bra se ya haije ge ko Asip Assam gi di ngasai gi issue je akhoi gi dilak ga du onta han ai gi background khitang hai ge ba mokhoi ga khoi kadai de khenap ge se adum tabiyo ko moi gi demand tawre se 1981 dagi ne ba 81 dagi demand tawrak pasina 2013 bhause sigi period se da moi Nepal lak government of India da recommendation thai ba ko tha re recommendation hai bani ko sai document ani du na te ko sai ki document ani ke jaung ta ka pabiyo adu da hai se please send kanu hai bani ko akhoi na misinterpret am tar ba it is requested that specific recommendations thar u hai bani ba along with report ani du ga tha do se kano recommendation du bu ne ba ko recommendation thar pada justification ma pi do re ba maitei je huji try kli chachali de phom moi chan gadau na habigi aduki just ajuki hairi bado justify tongna bado report ani do na justify tong do na ba that means point ani do the enclosure na ba tha do report na ba the government gi recommendation hai bado thau hai ba na ba adu khoi na ngasi su Shanghai Express ke report ta sigi point se unclear hoya ba report ani thau dang hai ba no it is not report ani thau hai ba te ba si Shanghai Express so koi letter pi gram ne ko si copy si mak pi gre Sridhar Singh it is requested that specific recommendations recommendation du buni ko along with the latest adu tha was the recommendation du buni ba adu recommendation si state government na tha dri bane ba recommendation tha bada port ani do yahon view hai bane ba haidi recommendation justify tong do ado sigi matang si da nga khwate yodre ngai ken homtang points am clarify tong so ge ko tha do river recommendation je government of India gi guideline gi matung ina point home cover to maru ina point home cover to ne ba number 1 da 1931 gi census da noi tribe ne ne yawbra yawdraga di to makha ta ba haini ai ke sum thau ta dre 1931 census da yawbra is question number 1 akoi Hindu tribe ne yawre 19 para 181 yes page 480 da adu di yawbani adu da noi yawbra is the first question 1931 के census ता नोई tribe है ना यावब्रा यावरा मगदी process मखा चंथा यावरम द्रदी consider तोड़े तो है next question अदु वरदी 1950 के मयाम चन्नब दे नोई करेगी यावहो दे second question अदु की आंसर हम सुपी ताबा अदु अहुम सुबह question ना होजिंग ना के दोबकी चंदोई बा सिग point अहुम सिगी recommendation to the idoi ने बको कोई 1931 दे यावी 1950 dana small tore khoi yaw government of India na neglect sa bade khoi yaw hudre hojina khoi si mut ka dore therefore khoi si tab you have ki ke no madi idone adubu substantiate tawna ba adubu justify tawna ba high recommendation do hojik so chaina ri yai ha badu ki document ani do amne ethnography report
रिपोर्ट से करी हारे मैती से हुजिक सु ट्राइब की लिचत चली मोय अदु तौरी अदा तरी मोय हुजिक की मयाम तौरी बखोगी लिचत चाजत तो अदुमा यावरनी लोइना लोइना ना इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक रिपोर्ट तो अदुना कोई सोथरी आदु हाबे वाने अदुबु हुजिक अनुभगी रिक्वायरमेंट द सोशल इकोनॉमिक रिपोर्ट थाबगी मथौ तादरे सो हाइरी अदुम लेरे यस ओजा तुमदा यामना संख्यन लगा हाय तारे मनुंग दि यावरिबा मसल मयाम दो कोई हाइबगी मतम सु लेजदे से अदु दे इकोनॉम लागे सिदा आई ngasa हाइदी कोइना पॉलिटिकली कोइना संख्यन गदो स्टेप सिंग से आई हर के बा असम का साहेब दो 1981 दगी नान 2013 फाउदा मोगी रिकमेंडेशन से 8 टाइम्स थायबा 8 टाइम्स रिजेक्ट तौरेबा अदु स्टेट गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट गिदी हंजिन थायबा अखोय गिदी अमुक फो कन थाबगी वा लेतरियबा अदुगी वा पलुबद लेथोग लेनबदि लेथोग अदि वा अदुग मोगे अखोयगे फंक्शनिंग से कदाई द भौत मानरी कदाई मोगे न खरा तौदी यादे अखोयदे तौगदबनी हायदुम लेयबा अखोयगे न मथंग वोट कमाइन कादेगे अदुम खंद लेरबे खंगदे बा इजुको अदुना निपालक रिजेक्ट तौरक निपालक मोय थाय अदुगु बीजेपी सरकार एनडीए गवर्नमेंट 2014 दा लाब मतुंग दा मपलक सुबा अमु थायबको मपलक सुबा थाबदि गवर्नमेंट विद्याना यारे हायरेबा अदुदी रेस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ना सु यारे हायरे नेशनल कमिशन शेड्यूल ट्राइब ना सु यारे हायरे अदु यारबा मतुंग इना मोय कैबिनेट डिसीजन लौरे कैबिनेट डिसीजन लौरगा मखोय अदुगी बिल पास तौनबा राज्य सभा दा जनवरी तांग 5 2019 दा राज्य सभा दा थांगलेबको अदु मतम दा सीएबी की सिटीजन अमेंडमेंट बिल की दा मयाम लांग बने मदु पाइबा ngam अदुना हुजिक राज्य सभा दा मोगी इशू दु पेंडिंग लेयबा सीबा नते लैप्स तौती लोक सभा दा पास तौरक ओरदी लैप्स तौरनी लोक सभा दा पास तौरक ओदी था तरुक मतुंग इंदा लैप्स तौरनी हुजिक राज्य सभा दा ओइना लेगिबो ओरदी लैप्स सुंदौ तौदे ngasi so hinga लेरियबा दैट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हयेंग लोखल हयेंग मग ओहनबे यायबा हुजिक असम की स्पिरिट टू गवर्नमेंट अनि सिगी स्पिरिट टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना लखोट पिबन निफालक लखोट मापलक सुबद तौरैबा थबक अद असम दा खंजन फेलर सु मोगी स्पिरिट गवर्नमेंट की स्पिरिट टू नि प्रजा की खनबदुनी थमजनी गे अदुदा हाइसे हुजिक असम गवर्नमेंट अमुक सु कन गरी हाइनी कैबिनेट डिसीजन अमुक सु लौरगा असेंबली द पुथोका अमुक थाबाई मथौ सुने लेतियबा अदुबु आदा ऑलरेडी अलाइव ओइ लेरी ने राज्य सभा दा अदु हेमक मोय हंदकी मिफम फंदरगा पास तो यायबा अदुबु स्टेट असम गवर्नमेंट गी तौदबा यारोइदबनी हाइबदुगी एटीट्यूड अदुगी मियेंग दा कैबिनेट डिसीजन नो होनो नमुक लौरे कनोदा असेंबली दा असेंबली दा पुथोकने हमसे मोय तांग कुन मंगा दे न कुन मापन भौनी ngasi तांग कुन निपान ngasi पुथोमनी असेंबली दा सो मुक लौरगा असेंबली ना यारबा पोनी स्टेट गवर्नमेंट ना पामबने नोय तौदबा यारोय हाय मपांगन कलन नबगी तौबनेबा तौदसु यारबा पोनेबा ऑलरेडी राज्य सभा दा पेंडिंग लेबा पोनेबा को अदुगी थौदोदोगा मणिपुर गी दना एमएलए दा चंगुदा आईसी शेड्यूल राइब से मुन खंगद्री आई उतंग खंग हाइजरके बसी अदुमा हरपे एमएलए सु यावरे बसी ही तरा संजल बसी मुखोइदा सिगी अखोइदा ख्वाइदगी अखोइ कमिटी ना ngang na ba base सीएम दगे लौरगा मिनिस्टर्स एमएलए मयाम से ngang na ba yam waye buko adu kari gino haibda khoina ngang jaru base ta deba एबीसी ताक तोंग ता ब्रा बादा दते सुंदा ता दे मोय थों ngang था दोरकनी होय था फाइल से सिमा पाबियो सुपा पारो सिमा ये को सुगा है मोय थोक ngang adom था दोरकनी इंक्लूडिंग और एक्स सीएम बिरेन सु आई ममिंग पना हाइजगे मांगवदा मान 40 मिनट 15 मिनट फामिना ने अखोइना हाइबोदा अमत माइ कोक चंग मान थोपा अमा सु ngang था दोरकनी होय हवला यस अदम थोरानी अदुदा अखोइनि पिरि फाइल दो पाबि ब्रेसु पाबि दे अदुर ngasi फो करी मूव तौद्रिबा स्टेट गवर्नमेंट के अखोइना तौबियो हाइबे वाफम दि सिनेबा हाइरुबा अतै खरने करे चिंगना यादि सिदा लेग्रेबको चिंगना यादबदु गवर्नमेंट नमा पाली बनिना कौरिबा याद्रिबा कांगबिदो कौबिरोबा मोइगे एमएलए कौगेरा विलेज हेड कौगेरा यूएनसी कौगेरा अनसुम काना कौगेगे कौबिरोबा नोइना याद्रिसी कदाइदनो करी तौरदि यागनी कदाइदि एडजस्टमेंट तौसिगे कदाइ तौसिगे हाइबदु खनबिरोबा अदुगा यानबा लंबे नम यातियोबा अदुदि ngasi चही 10 को हमदोय सुजले तौद्रिबको यस सिदैदा बोरो ट्राइब्स न सो साइ साधन सा बोरो ट्राइब्स न साइदे यामना तिम यादबा मयाम यावरी हाइबदुनेबा यादबा मयाम दो गवर्नमेंट एडजस्ट तौरब होनरीबा गवर्नमेंट स्टैंड लगुनेबा अदुदि आई कनो दके साइगे कोगी ओबीसी मतम दसु
मतलब MU के ओजा देगिल सिंगा मोरो मेता जाता मनी मते ने OBC लोरगा यारो एने ये खिमा आतने बा बट अदि मतलब 1990 to 93 थे तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लोरगा मणिपुर के मते के फाने बदेसी OBC ओइदोने चनगी बने बा therefore गवर्नमेंट ने डिसीजन लो right यारो एने मतलब ये खेब को अदि जो होजबो दा इंगोंदे मैगजीन लेरी आई थोइने मसी उटकिन पुरै बनी सी मैगजीन से 2000 कनोगे नि 1993 के नि चिंखै हुनबा आइबा मैगजीन ने दिसंबर 1993 की चेफों ने था की चेफों ने मतलब क्वाई अहम आर्टिकल से मैं तेरे मुरुक में पता जाता बनी ओबीसी लोग बच्चे यावर ये बा अदुस मयाम अदम अखंग है मयाम ये खिब ने बा बट गवर्नमेंट मा ये का फर्म डिसीजन लौरा कान तो खिने बा अदुमाइन सीधा सु आयत पर ले रसु यान बा तोरो ये लिदु न करिनो करी तोरो याने तो खन्न बिरो सुम तो सु खन्न दे अमसो तो के सुम फमगा मथन तोक से गिने भाप ले रख पने ngasi बौसे अदुना अखोई की गवर्नमेंट का मोय का याम खेनेबा अखोई की एमएलए का मोय के एमएलए का याम खेनेबा अखोई की मंत्री का मोय के मंत्री असम याम खेनेबा अखोई की मणिपुर की स्टेट की सीएम का हिमंत बिस्वा शर्मा स्टेट की सीएम याम खेनेबा याम खेने मोय के तौदब यादे ले रबनी अखोई के न पाइबा यारो ले र खंगदे